Hi guys, good morning. Dito kami natulog nila ni Mother. Kami lang ang nandito kay si Mama o si Papa. Wala din hinagtugbong. Si Papa ng loto. Si Alan pa si Doy Doy ng loto po sila. So ang biits nila dako kastanan. Dili na nako ipakita ang ulo sa baboy kay basig mauto nakaki-ferrite. Si Doy Doy. Pangalan Doy Doy yabahin. Pilay mong bahin Doy. 100. Pilay gatas yung tatay Doy. 100. Ang gisuhold ni Uncle Erso 1,000 tag 500 din sila. Pigo na sila naglitson guys. Lori din ko ko. Prepare po ko sa akong kuan kay Tapi, lori ko ko. akong gipleds is kabitsiman. So maghiwa ko sa mga lamas. Guys, muna akong dalahon is kabitsi. So muadto na mi sa eskwelahan. Saan mo nag-aduro doon? May alas 9 ba? Ladies and gentlemen, our kindergarten communities. Agustin P. Aguilar. Mike Joseph C. And Richie A. Pihan. O karon guys, sumana ang mga bata pag marching o ang bisita nila si Sir Clemmy, head teacher sa Kauswagan, o si si Radigal Vandoy, isa ka sketcher woman. O karon guys, sugdan na nila ang moving up ceremony. O si Sir Anthony ang ilang. O ang mga bata, mag-offering prayer sila. Na sila sa stage. Ako na lang gi-voice over guys kay aron dili maka-ferrite kay mo siguro ang nakaka-ferrite dani ang sounds sa opening prayer ni siya guys. Committee on Education, Honorable Radical John G. Bandoy, the faculty and staff, and the completers, parents, ladies and gentlemen, good morning. The 14th moving up ceremony of the kindergarten learners of Mapua Elementary School is hereby declared in session. Mr. Anthony M. Cabao, the class advisor, teacher representative, to our dear teachers, parents, classmates, visitors, ladies and gentlemen, who know the most important lesson is moving naturally. Thank you for being with us today. We are happy for this first occasional in our young life. It gives me joy and pride that I welcome you home to our important moving naturally. Once again, thank you very much and good morning. Thank you very much to Senior Teacher A and 10. May I call in our discipline. And Karina. Sir. Honorable Rolino Education. Honorable Radical John G. Bandoy. The faculty and staff. Nais namin magbigay ng maayos na edukasyon sa lahat at humubog sa puso't isipan ng mga mag-aaral para pagtibayin ang pagmamahal sa sariling bayan.
Misyon namin iparating ang mga programa ng DepEd at Office of the Vice President sa lahat ng mga kabataan, anuman ang estado o sitwasyon sa buhay. At maisa sa katuparan lamang natin ito sa ating pagkakaisa at pagtutulungan. Nagbalik Risha May Roy Pagina. O karon guys, nahatag na sila sa ilang mga award ang ilang teacher. Pasensya na kay mo nga ako ning voice over kay ako na ni i-upload kay unsaon man naka-copyright man gyud. So i-upload ko na lang ni. Ako na lang ni gi-voice over kay aron dili na ma-copyright og usab. To our beloved Conrad, Mr. Anthony M. Sabaho, to our class advisor, teacher Dr. G. Lucky Mara, to our blessed awarded teacher, parents, Thank you, I'm J.A. Bracero. Ug ang mga bata guys, nanapod sila sa stage kay mukanta na sila sa ilang moving up song. O ilang maestra, may ilang gisundog kay dili pa man kay sila makamemorize. So ayan, ilang isunog-sundog ang ilang maestra kay dili pa kay na ang mga bata maka-memorize nga sila ra. O karon kuan sila di sila kadungan, medyo pagid sila na kuan kay di manggod sila perminti maka-practice mo nang pasensyahan na gyud nga naka voice over ko unsaon man gyud nga naka kuan man gyud guys. Abi ko man og okay ra ang mga sounds nga kuan akong ma-upload kay katukan duy-duy o katong saon na gyapon wala man ako to na kuan umanto na ako nakuha og sounds pero wala man naka-copyright karon kay naka-copyright man gid siya. So pasensya na gid mo nga ako ni i-upload, ako na lang gi voice over kay aron ma-okay gid siya. Ayan si Mimi nakatabon pang iyang kuan kalo, nakatabon sa iyang mata. Na kuan si Mimi na siya sa una. O pakakuan pod si Mimi gamay ho. Bisag di kay sila ka practice kay duha man gud kay eskwelahan ang gikuanan dani nga maestra agud. Gibahin niya ang iyang adlaw pag mag-practice sa mga bata. So makabalo-balo gyapon ang mga bata bisan og dili kay siya perminti magkuan. Si Mimi kamura siya katulgon ng huyab. Ayan. Di sila kadungan guys. Aguna agkuan. Ayan si Mimi. Si Mimi ang pinaka-cute sa ila. Si Mimi ang pinakagamay sa ila guys. Doon na po'y award si Mimi na siya'y medal, duha ka medal. O kanang yang garland, isa ka garland daw mga candy o chocolate nga
chocolate nga tagkuan, tagpisuhon. Moya akong gibutang sa yang garland kay di siya mosugot nga. Di siya butangan og chocolate yang garland. Munanghan niyo sa siyang tatay nga butangan daw siya chocolate nga garland. Na ako ginang gibertayman kami duha ni Rilona kay aron magarlanan lang sigid siya chocolate. Amo nang gibertayman pagkuan. Pag himo ni Rilona ay gitahi ko na lang na sa sakuan. Daw giskastipan ang uban nga chocolate kaya aron dili matanggal. Ayan, katulgon si Mimi guys kay sige siya panghuyab. Usawakas guys, nahuman na gyud ang ilang moving up ceremony ni Mimi o magpangandam na si Rilona kay sila na pud sunod kay tuloy-tuloy namang ginis siya. Pag humanda ni nila karon ila na pud ni Rilona. Pero sa dili pa sila magkuan, magpictorial pa sila, magpicture-picture pa ang ilang advisor o ang mga teacher tanan. So karon magpicture-picture pa sila sa stage. Muna ang ilang advisor ni Mimi. Ito na, smile! Isa pa, smile! And welcome to the graduation ceremony of the elementary learners of Mapua Elementary School with the theme, Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. The graduation rites of the elementary pupils of Mapua Elementary School shall now commence. Please, for the entrance of the schoolmates and callers and our candidates for graduation for school year 2023 to 2024, together with the faculty, staff, and DepEd officials. Agulay Representative Team. Ladera Irene P. Pavilion Leonidas Roy. Behind on Reginald A. Samantha Mariela M. Palo. O karon guys, so managpaso ang mga estudyante. So ang mopaso na pod ang GPTA President si Mr. Helmer Carenterena. Og sunod ang class advisor sa grade 1. Og sunod ang grade 2. Sunod dayon ang grade 3.
Sunod-sunod na rin na sila guys sa mga magtutudlo. Ana dayon ang bisita nga si Dr. Gretel Lovie o si Mr. Clemmy Ramirez o ang barangay captain si Roweno Cago. Una sila ang nanggi-kuan, nanggi-marching. Daw si Radigal Vandoy o ang guest speaker si Maria Briselda Interina Abian. Ayan, nanggipaso na sila. Yan ang class advisor sa grade 5 student, si Miss Jorian Bughaw. Ug sunod ang advisor sa grade 6 student, si Mr. Anthony M. Cabahog. Siya ang head teacher sa Mapua Elementary School, si Mr. Anthony M. Cabahog. Sunod ayon si Ma'am Gretel R. Lovie ug si Sir Ramirez. Sir Clemmy Ramirez ang nagpaso. Anhadayon sunod si Kapitan Roweno M. Cago. Muna sila ang nanggi paso guys. Ayan si Dr. Lovie. Siya ang district supervisor. O si Mr. Clemmy, siya ang head teacher sa San Alonso, Balingwan, Misamis Oriental. Ayan, si Kapitan Roweno M. Cago, siya nasadang nagpaso. Sunod ayon si SK Chairman Radigal Bandoy. Siya na pod ang nagpaso. Ang last si Maria Briselda M. Abian. Mo'y ilang og ang last nga magpaso si Maria Briselda Abian. Siya ang ilang guest speaker dinhi sa Mapua Elementary School. Dinhi na siya nag-graduate sa Mapua. Classmate na sila ni Janice sa elementary. Maestra na siya karon guys. Nagkanta na sila sa pangbansang awit ug opening prayer guys. So, voice over lang yapon, kay taas-taas ra bagid kayo ang ilang opening prayer o ilang pambansang awit, taas-taas ra ba. So, ako na lang gid voice over. Our barangay officials, headed by our punong barangay, Honorable Roweno M. Gago. Our Chairman Committee on Education, Honorable Radigal John G. Bandoy. The faculty and staff, and to the candidates for graduation, parents, ladies and gentlemen, good morning. The graduation ceremony of the elementary learners of Mapua Elementary School is hereby declared in. O karon guys, ang mo istorya ang school district in charge si Dr. Gretel R. Lovie. Siya na pod ang mo istorya. Charge, Sir Anthony Cabajo, to all the teaching force, to our dear parents, our dear graduates, visitors, maayong adlaw kanatong tanan. Maayong jud ang adlaw. And God is so good for giving us this wonderful day on this occasion. And we are so grateful enough that we've been here together, a celebration of life and success. And to you, as your district in charge of the Balingwan district, as authorized representative of our school division superintendent, to read with you the message of our Deputy Secretary, Sarah Zino Turkey. Even though she's not here with us, but she will be giving to you a message for you to be inspired for the next journey. Bear with me as I read the message. 2024 graduation message. Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw o mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maligayang pagtatapos sa ating mga mag-aaral. Nais kong ipabot sa inyong lahat ang araw na ito
naggagalak na makita kayong lahat na masaya at puno ng pangarap. Para sa mga kabataang nagsisipag tapos, isang mahalagang hakbang ito sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Ngunit, umpisa pa lamang ito nang malayo pa ninyong lalakbayin. Alam ko na ang kaalaman at aral na natutunan ninyo sa elementarya ay tiyak na maging susi sa inyong tagumpay sa hinaharap. To our dear parents, whose dedication has never wavered, I offer my sincere thanks and deepest admiration. Your children's transition from elementary to junior high is a testament to your unending support and undying love. Let us uphold this spirit and ensure our homes remain pillars of the matatag educational ethics. To our teachers and staff, your tireless commitment has been the cornerstone of our students' journey. The guidance that you provide is immeasurable, and for that, we are deeply grateful. You are the embodiment of the matatag's resilience and strength. Let us continue to join forces to equip our students for the challenges ahead. And to our civic leaders and educational allies, your contributions have been fundamental in broadening the horizons for your young learners. Your efforts far beyond the physical confines of our schools, fostering environments where dreams can be pursued. May our collaborative efforts persist in nurturing a more inclusive educational future. Kami mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo at kagawaran ng edukasyon, matupad ninyo ang inyong mga pangarap. Nais naming magbigay ng maayos na edukasyon sa lahat at humubog sa puso't isipan ng mga mag-aaral para pagtitibayin ang pagmamahal sa sariling bansa. Misyon naming iparating ang mga programa ng DepEd at OVP sa lahat ng mga kabataan, anuman ang estado o sitwasyon sa buhay. At maisa sa katuparan lahat, ito sa ating pagkakaisa at pagtutulungan. Ubanin ninyo kami o magdungan ka sa pagkapwa sa atong pangandoy na usa ka malambukon nga nasod Pilipinas. Mga kababayan, patuloy po tayong maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at bansang makabansa. Ang lahat na ginagawa natin ay para sa Diyos at sa pamilyang Pilipino. Shukran. Sara G. Duterte, Vice President of the Republic of the Philippines, Secretary of the Department of Education. Congratulations, Batch 2024. Dr. Edilberto N. Oplenaria, Sasso 5, Schools Division Superintendent of the Division of Misamis Oriental, represented by Dr. Gretel R. Luby, our schools district in charge. I have the honor to present to you the candidates for graduation of Mapua Elementary School for the school year 2023-2024, of whom 12 are male, 14 are female. A total of 26 learners who have satisfactorily completed the requirements of the K-12 Basic Education Curriculum Elementary Level of the Department of Education. May I therefore request Mr. Clinici Ramirez, School Head of San Alonso Elementary School, to certify and
the cluster head to certify their graduation. Upon the presentation of the class advisor that these 12 male and 14 female, a total of 26 graduates, have satisfactorily completed all the requirements of the K-12 basic education curriculum, elementary level of the The authority invested academy by the school division of Mapuay Elementary School. Congratulations, Mapuay Batch 2024. Thank you very much, Dr. Gretel Arnoldie, and congratulations, graduates. Please be seated. The distribution of diplomas shall now follow. May I call on our confirming officer, our school's district in charge, Dr. Gretel Arnoldie, our school, classroom head and school head of San Alonso Elementary School, Mr. Flevis Ramirez, school head of Mapua Elementary School, Mr. Anthony F. Bajo, our guest speaker, Ms. Maria Masalda Angelina Abian, GPA President, Mr. Bandokor R. Angelina, Puerto Barangay, Honorable Roweno M. Pablo, Chairman Committee on Education, Honorable Ravi Jandoy, to distribute the certificates to the graduates. Will the graduates please rise? Allow me to read the citation. Republic of the Philippines, Department of Education, Region 10, Division of Misamis Oriental, District of Baliwan, Mapua Elementary School. This certifies that has satisfactorily completed the requirements of the elementary curriculum as prescribed by the Department of Education and is therefore awarded this certificate signed by the Arnold City, Philippines on 20th day of May 2024. Signed by Anthony M. Cabajo, the school head, and Alberto L. Tenorio C05, our school's division superintendent. Rondo Dwayne D. Agulay. Reluna Luz Y. Pabilian. Reginald A. Pihaino. Mariel M. Sinonca. Congratulations! The awarding of academic honors and special awards will now take place. Reluna Luz Y. Pabilian with honors. She will also receive a special award, Academic Excellence Award from the Province of Misamis Oriental. Erwin C. Toiwarada with honors.
graduates, Ms. Leonora Luzlay Pavilion, with honor, will now give her message in behalf of the graduates. Distinguished guests, to our school division superintendent, Dr. Edalberto L. Opinari, CISO 5 or his representative, good morning. To our active public school district in charge, Dr. Riddle R. Loby, good morning. To our class advisor and school head, Mr. Anthony M. Cabajo, good morning. To our guest speaker who will inspire us today, Miss Maria Biselda Edelina Blanc. Ma'am, good morning. To the proud parents, teachers, my fellow graduates, friends, and visitors who wish today's activity with their presence. Good morning to all of us. Today, we will experience and witness the fruit of our labor. As the saying goes, what we sow is what we reap and finally today. We will yield our success. This year's Team Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas summarizes the experiences that we had during our stay in Mapua and our stay in our beloved Mapua Elementary School. The challenges that we face in school cultivate in us a culture of resiliency, determination, and perseverance which help us to overcome the adversities that we face and brought us here today. In behalf of my fellow graduate, I would like to grab the opportunity to express the most sincere and deepest gratitude to the following individuals. To the Almighty God for the never-failing guidance and sustenance, to our parents for the patience, love, and encouragement they make us feel. To the teachers who have manifested their passion and commitment in nurturing molding us to who we are today. To my fellow graduates, for the company during our stay in Mapua Elementary School, thank you to all of you. We all made a very good job. Thank you everyone for celebrating this important moment of our life with us. Mabuhay ang batang Pilipino. Mabuhay ang matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Thank you, Ms. Leonora Luzlay Pavilion. This time, the school head, Mr. Anthony M. Cabajo, shall introduce our guest speaker. Good morning once again. Our guest speaker is the daughter of Mr. Ferdinand Interena and Mrs. Julieta Interena. She was born at Mapua, Balingwan, Misamis Oriental on January 22, 1999. She is married with Mr. J. Michael Abian and they have a very beautiful daughter named Yesha Grace E. Abian, currently a grade 1 learner of Mapua Elementary School. She graduated her elementary years at Mapua Elementary School and graduated 2011. She then, for the 75th graduation rites of Mapua Elementary School, Miss Maria Biselda Enterina Abian. We now sit down, graduates. My greetings to our school district supervisor, Ma'am Gretel R. Luby, to the previous teacher of Mapua Elementary School, Sir Lini Ramirez, our teacher here before, to our SK Chairman, Radigal Bandoy, to our Punong Barangay, Nueno M. Cago, to the GPTA President of Mapua Elementary School, Mr. Hamilcar Enterina, to our dear teachers, students, friends, to the proud parents, good morning everyone. Mangunta graduates, it is such an honor to be invited as your guest speaker as this batch closes another chapter of your lives. First and foremost, let me congratulate every one of you today
First, congratulations to our dear school in charge of Mapua Elementary School, Mr. Anthony Cabahog, and to our dear teachers for their hard work and dedication in teaching these graduates and all the students of Mapua Elementary School. Let's give them a hand. Congratulations as well to our dear parents and guardians who fully supported and provided the needs of the students for them to complete the 6 years of elementary. Let's give a hand to our parents and to your guardians. And also, of course, to our dear graduates of 2024, congratulations for making it through in your 6 years of elementary. This is a stepping stone for you for another success of your life. Looking at you right now, I can reminisce the days when I was still in elementary, where I used to sell snacks like mga hot cake, sabag cake, kanya mapasan din sa mama kay wala ko may buot, magsige duwa din sa kuwan, sabi sa ground. So, wala nang natapos sa akong elementary, magsige ko pamaligyan, sa kalisod, sa walay sudan, naman dyan pang elementary. Well, sa high school po, sa una kami, inanirat ako para sa elementary, inanirat ta, hindi ta makapalit sa akong gusto. So, dapat naningkamot ta, kay para makahuman, para makapalit ka sa akong gusto, makatabang ka sa akong mga parents. Now, the key to that is, being grateful for what we have. Because as what I have said, there is no success without hardship. So, kamo ka elementary pa man mo, elementary graduate pa man mo, taas, ay tahan ninyo mga kadungan. Kadungan ka mo high school, mag-college ka mo, and then that time, pag mag-college na mo, makakita ka mong trabaho, and then, that is the time na makahelp na mo sa inyong parents. Now, I have here, I will give you some tips or advices on how to be successful. So, tagaan ka mong medal. Ay medal tanan. Kung baan ang bilin ko walay medal, kung bilin mo malang puson kung wala may medal. Well, not literally the medal that you will be receiving, like that orange thingy that you have right now in your neck, but it is the a set of characteristics or things that I think that is very important for you to success in life. Well, for the M, medal, MEDAL, M is for motivation. Have you ever asked yourself, para kanina ko bumabangon, di ba? Sikat na siya nga advertisement from the Nescafe brand. Para kanina ko bumabangon, para sa inyong self, para sa inyong mama, kayo magsige bagot-bot, kung dugay ka magmata, para sa maestra, kayo maulit or bagsak, hindi niyo mag-eskwela. Well, motivation that should start in yourself. Kung feeling niyo karon or demotivated na ka, di ako mag-high school, kay pobre kayo ni. Wala ko masakyan mo to, di ako mag-school. Graduates, please rise. Raise your right hand and repeat after me. Pledge of loyalty. In deep gratitude to God, our parents and teachers, for having guided us, and to the height of our graduation. O karon guys, na sila sa stage, nagplastar na sila kay magkanta na sila sa graduation song. O ayan, lihok-lihok akong pag-video kay Silby nina, ako ni siyang gijum. O pasensya na mo guys sa akong voiceover, dili pagid ko makamao pag-ayo, dili pa ko master mag voiceover, so pasensyahan na gid ninyo unsaon nga naka-copyright man gid ang akong upload ganina, so i-upload ko na lang ni ako lang ipangkuhaan og sounds kay aron dili gid siya maka-copyright. Ayan, nagkanta-kanta na sila. Chadar bang ilang kanta guys, so kaso lang dili na ko makuan, dili na ko
kuan kay saon man nga makapirit man gid ni kung ako ni ikuan kay mo siguro ning nakapirit ang kuan tungod ni sa ilang sounds. So pasensya na mo nga dili na ko butangan og tingog, gi-voice over lang nako, unsaon man gyud. Pasensyahay na gyud. Ug sa wakas guys, nahuman na gyud. Ayan si nagsaka mi sa stage kay nagpa-video, nagpa-picture. Ayan si Irene. Ug yan papa ni Irene ni apil pud sa among picture. Og si Libby daw ang advisor ni Relona. Si Sir Anthony M. Cabahog, siya ang class advisor. Ug si Relona ang valedictorian karon sa 2024. A few moments later. Hi guys, human na. Yun ang graduation sa mga bata. Oh. Daghan kayong salamat. Mga on sa mi guys, maniud to sa mi kay murag panggutom na gid ang mga bata. Nagpapalit man ko sa kok. Mukha kong tubig bugnaw daw yung si Alan. Mong sudan guys, nagpalit pa si Relona og coke. Iyan ang beats ni Alan kasi Alan ganina ng loto gabi eh. So gisayon niya og loto kay kabalo mo siya ng graduation sa mga anak. So ang gihatag kay tiro ulo man dako kay gihatag sa akong uyuan nga mo gipangusinahan ni Alan. Og thank you so much sa inyong lahat-lahat. Og thank you so much ang kuloloy sa BH ni Alan. Mapasilang lang si Mimi naguna na si Alan og kaon kay gutom kay na siya namahaw. Mal dos, tres, cuatro, más. Loud. Gutom na gid guys kay alas 12 naman. Mura pod mig na mista. Wa mi nakapamista. Pero mura mig na mista. Kay dako magay beats ni Alan. Ato si Mimi. Pag kuman nilagkuan naman sila snacks. Nag-snack to siya. Lagi mo giniluto ni kay ako mong kagod. Galon. Ya si Relona kay waman toy kuan ay wag yapon si Relona na snack guys. Di pang gutom gid mi. Kay pag kuman kang Mimi tuloy-tuloy naman din na ila. Paunta. Ate Giselo, Sir Darren Vic, Ma'am Pinay Beauty, kaunta ninyong lahat. Ano ito mo mama lagi? Ito mo mama. Kaya? Kuha na. Basta. Tani karne din eh, mista. Si Mama ni Pangas ganina kay kuan mo sa graduation nila lang. Nya kay Pangasan man sad ni Raymond. Ni balik og tugbong. Ano to? Mimi. Kaunta ninyo guys. Igutom Ano ko. Ano yung batang na? Saan sa daan? Wala pok no. Hindi wala. Ito ang gipalit. Itlog. Hindi na ako. Wala na. May coke. Hindi ka abay na ako. Hindi na ka. Dami ba? Para ba siya? Lang kaya ka lang. Kaon na sila guys. So, Nasa ko ba siya? kada na. Asa ko. Ano na? Pagkano na mimi, kikiniha ka ng inuwas ko. Takang katong gatang mo. Ice! Coke na ito. Ice man to. Gahit kayo. Pinaglubong. Hindi na.
Si Doy na miss para pod guys, tunas man tangali. Ito din dyan. Hindi mo pabi sa cook ha. Ay, sige na mo inom mo sa cook. Ako niya sobra. Ano yung dako? Nagsilos na lang ida. Hmm? 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 Nagsilos na lang ida. Madlu. Naman, Wala ko kaon guys. at sugar. Si Mimi ang gisudan itlog. Hindi na ako pa natin. Dungay mo my loves. Gracias sa Diyos. Mga buong na mas ginay. Tulang nila iba. Taas pa daw ka next sa mama. Kita sa'yo. Kagabili ba? Ako drilo na, paningkamot yun. Drilo na nga, makahuman yun ka. Uy. Tik. Ano bata tigo? Buhi na. Yun lang. Bimili sobra. A few moments later. Ug muni ang iyang award ni Reluna. Muna yung award guys. Kanang isa ay sa Science Quiz B. Second placer siya sa Science. Muna ang iyang award. Ug kanang isa kang Academic Excellent Award kang Governor Senior Pedro Unabia. Ug ang with honors og Body Award o Bisbee Award, Sunshine Award, GSP of the Year. Muna ang award ni Reluna guys. O kani, ang kang Rizal-Me, GSP of the Year. Kani isang na isa me. Kiddy King and Queen. O Determine Award, Extra Miller Award, Out of Your Shell Award, Brave Soul Award. Muna ang ilang mga award ni Reluna ug ni Rizal-Me. O kana kang doy-doy nga diploma. Diploma niya sa senior high. Kubay. Kubay. O thank you so much sa inyong lahat-lahat guys. Thank you so much. Muna ang mga award nila ni Reluna. Kang Reluna ning award Video ako na. kana ang kang Nay, Rizal-Me. na-video ako. O kana kay Rizal-Me nga award na siya guys. Kana pod kay Reluna. Bali man eh, uy. Ang diploma nila ni Reluna nasa likod. Oh, nada niya akong ilang sulod asa kanini. Kaya wala magudi plastic ang ilang kan mga award. Wala na plastic so kana marang gikuan nila guys.